Sari kakak mapulong pingan, anini atlataya o katerehay no kiukay no mita, tini luma no paiteme kita, ami patsakat tu taong, nanay mapalamed no kawas, kate no mita. Malatsay kita, ami taong tutapang, sinanutan kita kufaluco, mi mokto kita, omen itong lai mo tao. Malatsay kita ami pahamak, rumah liu kita tini 60 iraku pitu, 我们一同唱诗67首。Ano mama mama mangko lalanies, lipahaka ko amitor. Itiyak ako ama apufunies, mikapot ko pangcalay atingo. Pangcalay atingo, Alleluia ira mikapot. Tooran ko nalalan o kakalipahakan, mikapot ko pangcalay atingo. Ano mamang ko lalanies, lipahaka ko amitor. Itiyak ako ama apufunies, mikapot ko pangcalay atingo. Pangcalay atingo, Alleluia ira mikapot. Tooran ko nalalan o kakalipahakan, mikapot ko pangcalay atingo. May tolong kita, 我们同心祷告。Matumasay ko ulah sila itay wamaniam i kakarayan, tadamikan siya kami to pitiput numisot orip nunyam to rumami at. Wamaaw, tatswa pakani itini irifong i Sao ka firo masaopo o kasakumi nunyam ami patireng to katerehay. Itini luma no paiteme kami ami taong tiswanan. Ikaw maaw pakasolin kami. Yo masarutsur ko falutsot nunyam kaayaw numiso ami taong am pahmek tiswanan ami layap tuswan numiso tinifang cay sutlat cay katsa liawan numiso ami palamer to katsa cay sari kakak nunyam atau kate nunyam. Paturutan niam kamay numiso ulehay nunyam anini tataya. Nanay matumes, macamur no fangsa atingo ko sa opo nunyam. Mikansya kami, pakaningangan utapang, ci Yes Kristo amitolon. Amen. Malatsay kita misa osi, suanu kawas, itini fangsa jutlal, o sasa osi an numita anini tataya, itini Yeremia, sepat kusafa at sefang sa kapito tangasa motab at tusir. Yeremia sepat kusafa at sefang sa kapito tangasa motab at tusir. Ufrih no fang jaray at sutlal itini katalangay kataterekan say patek tu sa suot 40 ila ko 5 afrih. Say patek tu sa suot 40 ila ko 5 afrih. 我们一同来读一段经文，在耶利米书第14章第7节到第10节。Anu mafrih to nomita ku fang cay jutlal pamata handa mineng asipen no mako. Suasa itini fang caray at jutlal. Tumangis ko finaulan ako amilungos takwanan. Tapangaw anu iraida ko maruwatsay to nika ciraraw niyam o ciraraway kami kaayaw iso. Nanay
luluan ho iso ko ni ketunan isu aswar ami patlama i tamyanan. Salia-liaw sa kami amidias i tiswanan. Uciraraway kami ikaayaw iso. Utlengan kiso ko pafalutsuan niyam o Israel o paoripay kiso itamyanan yo mapatles kami. Nawiro samatia sa o lafang kiso saw. Nawiro samatia sa kiso o mitalifay a lafang a maratar a mirias saw. Nawiro samatia sa o tsaay pi patala a tamtaw kiso. Matia o away ko itcher a sufitay kiso. Nikaw rira tapangaw. Sorinay o mikaputay kiso i tamyanan. O finaulan iso kami. Nanay tsaay pi falah kiso i tamyanan. Saan ko tapang. Uswan no tapang to pakay ni ay to nini a finaulan i. Maulah sangra a mirias i takwanan. Lutluhan nangra ko harateng nangra a maciras. Saka mausi ka ko i cangranan. O papaki falutsuan ako ko patelas nangra. O tatefucan ako cangra. To nika ciraraw nangra saan. Liawan ako sanukaping ami sa osi. 耶利米书第14章第7节到第10节这样说：我的子民向我呼求，上主啊，即使我们的罪指控我们，求你仍然照你的诺言帮助我们。我们一再离弃你，我们得罪了你。你是以色列唯一的希望，是我们遭难时的救主。在我们中间，你为何像陌生人，像过路旅客一早就走？为何你像毫无戒备的人，像无能为力的战士？然而，上主啊，你的确与我们同在，我们是你的子民，求你不要离弃我们。关于这些人，上主这样说：他们喜欢背离我，随自己的意思游荡，因此我厌恶他们。我要记住他们的过错，惩罚他们的罪行。以上。O larayapan o patusukan no suanu fangzai cutlal anini a lataya. Zai do pitengir ku kawas do tolon no tamtao. Zai do pitengir ku kawas do tolon no tamtao. 我们今天所要一起领受的主题，上主不再听人的祈祷，上帝不再听人的祈祷。Salikaka mapulong, pakani tuna suanu fang zalay a cutlal. Miharatang kita to bilahci nu kawas to lemak ningda amitiput to tamtao sanay a haharatangan nomita。今天我们一同要从这一段经文里面来思考，上帝如何去成就他在人生命当中所要做的事情。Unani sa osian nomita a suanu fang在cutlal anini a tataya utirit nunika lari在nu kawas。atau pari ayawai tu suanu kawaji耶利米亚。我们今天所读的经文是上帝和先知耶利米的一段对话。Itiai maketal ko ni aroan no isay tamta apala apales ko pulong no finauran. Ura saka mirungot ji 耶利米亚 tu kawas nanay pauriban no tapang ko Israel ataptao。在当时候，以色列人正遭遇旱灾。所有的人民生活在苦难里面，所以先知耶利米就祈求上帝，希望他能够拯救以色列人。你告里啦，umiliangai ku Israel tamtao tu suanu kawas i ayaw. Saka mana ai ku kawas ami paorip tu Israel tamtao apalias nai kertas sanai apates。然而，以色列人曾经违背上帝的教导，曾经背逆上帝过，所以上帝就拒绝了要拯救以色列人脱离旱灾。Ubilemak ni yes, ubilemak no kawas tu ni atlemak i. Nanay mahapinang no Israel tamlaw kunika ciraraw no tireng a pasasyo tu faluzo miriaw amitier tu kawas. Agaka tangasa ikapatlesan tu no orip ta mi ngitangit tu pipa orip no tapang。上帝这样做是希望以色列人能够察觉他们曾经犯下的错误，再一次悔改归向主，而不是等到他们受苦的时候才寻求上帝的拯救。
Apakah itu na suanu fang在จุฬาตุสากุหาราตังเงินนุมิตามักสาริกากะสักจะใจมีหาราตังกิตามิริยาสตุขาวาสกุอิสราเอลตามเราอิติฮายุมิริยาสตุขาวาสกุอิสราเอลตามเรา是按古地利给你放在จุฬา首先，我们从这段经文里面，我们看到一件事情，就是以色列人他们背离了上帝。大家知道，一定以撒卡法鲁当阿萨西瓦阿图谢。Milias ku Israel tamtau at pikihar tu patas ng rasaan ku tiril. Nikaw rila sari kakamapulong swasa ku kawas isa kamutab atusil. Maulah changra Milias i takwanan saan. Yo fangcar ho ku urip no Israel tamtau i mana ay changra misapuner ku falujo amitier tu kawas. Nika yo mapatas tu ku urip i mitolon changra tu kawas nanay pa uripen no tapang changra. Unini ko kaosianu kawas lemak。虽然第8节到第9节这样说，上帝离弃以色列人，他不去理会受苦的百姓。然而在第10节里面，上帝这样回答：他们喜欢背离我。上帝说他们喜欢背离我。当以色列人生活平安的时候，他们不愿意谦卑的信靠上帝。但是生活遭遇患难的时候，他们却向上帝祈祷，向上帝祷告，求主拯救他们。而这样的状况，事实上是上帝非常厌恶的事情。Urasaka, pakani anu kawas itini iketal apates amipalal to faluzo no Israel atamlaw. Unika fangza no urip ng rai o sa pakalemet no kawas kunini. Tsaka nga ay matawar ng ra kunika karuva no mikumi no kawas ta Milias to tapang。上帝要从他们的旱灾所带来的苦难来提醒以色列人，当他们生活平安顺遂的时候，这些都是来自上帝的祝福。以色列人不可以忘记上帝的恩典而背离上帝。Anu Milias ku tamlaw to kawas i zai kaca lututan no kawas ko sa pakalemet ningda liawan no kawas amil simer to mikumi ningda。上帝要告诉我们，人若背离上帝，上帝也会再一次收回他的祝福。Tapakani itu na suanu fang在主拉，una suani Yeremia a主拉里，你把一直danan sarikaka，kau usuri naiku falu cuan nomita amiti tu tabang。所以从这一段经文里面，我们要一起来鼓励我们的信仰，就是我们当要忠心的来信靠主。大家知道，巴干尼克拉阿帕特斯米特夫斯库卡瓦斯杜伊塞阿达姆老，你考虑啦，在个特古本努大邦个波隆努菲恼难。虽然上帝借着旱灾所带来的苦难来惩罚以色列人，但是上帝并没有让以色列民灭亡。米巴拉库卡瓦斯杜伊塞阿达姆老。Kausulinay ko faluso ng raamiti tapang. Ano ikang ayan to no urip, ano ikatatiihan to no urip i, kasalutsol ko faluso ng raamiti to kawas, 在刚刚爱阿米利亚斯以竟然难。上帝要提醒以色列人，要忠心信靠他，无论在任何的生活处境里面是顺遂的，是困苦的，都要全心信靠主，不可以背离上帝。Ta unini ko sa Israel numitaw katsay amit uray sarikaka. Ano lengan ikapalasan no urip, tapasayra kita ikawas mingitangit milungos to bipatlama ningda. Urma sa to, lengan mangaray kita to sa kangaay no tireng, ta milungos to bipatlahof no kawas. Nika, sa ikasulin ko falujo amitier to tabangi, away ko po bitolon numitas sarikaka. O sa ipakatinako kita, to salipot no tabang kawas， 全心信靠上帝，忠心的信仰，这是每一个基督徒所要努力的。如果我们只是在遭逢患难的时候才回到上帝的面前寻求他的帮助，或者是想要去得到某一些利益的时候才求上帝来供应我们，但我们平常却没有忠心的信仰的话，这样的我们的祈祷，我们对上帝的恳求是没有价值也没有意义的，而这样的信仰也不会让我们去经历上帝的同在跟平安。Nanay pakan ito na suanu fang在主拉，我比巴拉努卡瓦斯都以色列当老米利亚阿米巴伊彻都辛苦努米达萨里卡卡，nanay umisa punerai ko falu cho nomita
ami tier tu kawas. Tak hanan ningda mararit ami liput tahanan ciri hatai ku urip nomita. 期盼我们以谦卑的心来信靠主，而上帝也必会时时看顾我们，让我们的生命满有主的平安。那么巴勒门路卡瓦斯，我们等一来说安宁的，我们一同来祷告，米多伦给他。Waman niam I kakarayan, miriaw kami ami sapuna du falutsua itini kaayaw no miso. Yomi neng kami tu lemak no Israel atam tau I, mitiko kami ami harateng tu lemak no tireng. Sorin tu wamaau honi dengan itini I kapatasan no urip no niam tak mafana kami apasa ini itisuanan ami rungos tu sapakalemer ipasama no miso itamyanan. Yo nga ay kung urip no niam I matawar kami mararit ami tier itisuanan. Wamao nanay sururan no miso kung kapatelas ko lemak no niam. Nanay diawan no miso bakani I kaput no fangsa atingo ami kongkong to falo tsuan no niam. O sakafana au no niam ang kararit ami tier itisuanan. Ta pakatinaku kami to saripot no miso matumas ko rihatay. Mikansya kami wama pakaningan tapang si Yes Kristo ami tolon. Amen. Lulu sakapulong kita pangiha mitolon masa silama sakatsa utatulunan no mita sari kakak. Pakani itini nilayapan no mita aswanu fang zai zulal. Nanay o mi palalay to falu zua no mita. Ano masamaan ko urip no mita ikang ayan to ikatatihan to I o masaru zulay ko falu zua no mita o solinay ko falu zua no mita ami tier to tapang. 首先，我们要一起代祷的是为我们自己的信仰来祷告。无论我们的生活处在什么样的环境，在什么样的处境，无论是顺境或是逆境，盼望我们都能够全心全意的来信靠上帝。Sakadusa uta turunan numita sarikaka, turunan numita ko paru rumah numita, nanti liputan nu kawas ko purong nu paru rumah numita. O misyakaya asarikaka. Ano itu aku urip nangda, nanay itira ko pitlipod no kawas. Ato nanay paluat no kawas, o farujo nangda, maulah ami tier tu tapang. Mararit mi harateng tu suan no kawas. Ta solin, napakalamat no kawas jangda. 第二个我们要代祷的是为我们的家庭来祷告，愿主保守我们所有的家人都生活平安，特别是旅外的弟兄姐妹，愿主看顾他们在外地的生活。 并且祝福我们在外地的家人，祝福我们的家庭，每一个家人都有一个爱主的心，让他们常常借着上帝的话语得着力量，得着平安。Sakapulong kita ami tolon， 我们同声祷告，mi tolon kita。我们yang kakarayan dalam ikansya kami, anini tataya o katere hai nuniam, itini iluma no paitema kami mi pacakat to taong. 他做个菲罗masa opo o kade shokomi no niam nga o nigala tsai no niam ami pacaka tu taong tsai ko follow tso no niam itini luma no paitemek ami taong ti sonan I hanan no miso mi palamer to kacatsai lalumaan oma au paturun niam I kapan no miso to singko no kacatsai sari kakak no niam nanay tamaan no miso kami wama nahani ura lima ay atsa kami utam tau ila ay atsa katatang tsaan no urip no niam nanay mararit kesu pagani ni suan fang tsai tsulal ami pala du falutsu no niam wama anu ika ngaayan do no urip no niam anu ika tatihan kapatisan no urip no niam I anu masaman ko urip I nanay wama au tsai katawar niam to katalamaan no sini ata no miso tsai katawar no niam nakasalutsu no falutsu mi tier iti sonan ta mararit amaripod no miso go rakat no urip niam amatumas ko dihatai nanay mamaaw pakani tini suani Yeremia amidiaw kiso ami palal to falutso no niam ta usori na ito ko falutso no niam ami tier iti sonan patanutekan no miso o singko niam mamaaw turunan no niam o paruruma niam kaayaw no miso o mis aluman misya kaya asari kaka teng pakani ipitolon amilungos to pipatama no miso janglanan anu itu aku aro no wawa suna no niam mamau na itahira ko sa pakalamer no miso janglanan mamau milungos sa kami na paluatan no miso ko falutso no paruruma no niam o sa kafanaaw nangra ami tier tisuanan o sa kafanaaw nangra pakani suan no miso o sa katanagtag no urip nangra paturutan niam ikapan no miso to kate no niam nanay
da chua chai kala chai ko arot no niam i pakani tingka salu chu no falu chu amiti at iswanan i ala chai ko falu chu no kate no niam amatumes o sapakalamer mikumi no miso patururan no ako itini ka ayaw no miso o kate no kacha chai asari kaka nanay mapalamer no miso mikan siya kami wama to sini atla no miso sese chu hanyam kayaw no miso patsa katutaong pakani nganganu tapang ji Yesus Kristo a mitolon amen. Lulu, mi pacakat kita tu king rumah Dio kita ini 70ira aku自在，我们一起来奉献，我们唱诗91首。感谢恩基耶稣。O maulakai 感谢恩基耶稣 O sila itai malusa kita kuanan Bono kawas at lafong amakanumako tapang Ciyes. Sakapulong kita mitulon to tolon no tapang. Wama niam i kakarayan nanay mapahme kunika fangca no ngangan iso. Patainian ko ni kuanan iso a kitakit. Palahcian ko napalucuan no miso itini i kalano. Matia ui kakarayan nanay. Pafrian kami tuno anini ay a sakaorip no niam. Hapuran ko raraw no niam. Matia ni pehpon niam to pararaway i tamyanan. Keriran kami to sakatsaaw ka sawi niam. Paoripan kami a parias nay tati ihay. Nauhani umikuanay o ci itzalay. O jiarilai kiso a mitlaot. Amen. Taini aja ko lehai numita nanay mapalamet no kawas o polong no kate numita palu luluma numita。我们的家庭礼拜都到这边结束，愿上帝祝福大家平安。I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior.